Kuri na mantu jarantu bethaira bakiuga jege mwirimo ya njira ya uchiari jamwe jaja ni mantu jorongo na jatina uma kinyaburi kunaru akire uri daktari mutaaramu na kwarira na ndene nkwaga ya iji na gututariria uma bungwa ni boreko. Tiga twaririe manto maukonia myths kana nkwagaya ira antu bagwa betegetie lakini tichia uma ukonia infection cia njira ya uchiari. Ya mbere ni kuga kwa antu betegagia infections ino cia affectaga kurubonka. Fact ni kwigwa ati both mtu murume na muka no atuike affected. Lakini wewe mtu murume akiwa na symptoms watuika ikaria na dera bona na mwekoro akamuchokeria. Kulikyo tuga nonto kinya mtu murume ena ikaria na atire na dalili antu bonde bega tritwa. Kwa unoma ni fact ni kwethera both mtu murume na muka no bawatwe ni infections. Ya chiere ni kwethira ati antu bara begagua bare na tabia mbaya bonka imbo begagua bakiwatwa ni infections. Fact ni kwethira kinya korobara ekona antu bara batari na tabia indhuku kabatai promiscuous, both married, single, young kana old, no igo bakiwata reproductive tract infections. Imbi no ntwitwonire ria twitha ira yomba kwekereta infections ti sexual transmission yake kure na inu ingito kugata pengine hormones kana poor hygiene kana poor menstrual hygiene kana inya gutumira sabunira itiagirite kana inya dera mwekurwa kwigwa aina immunity kana mtumege na immunity tai sawa sawa no irete infections kwa uti kuga kitabia yake cia mtu na kana mwekoro kana mtu murume chuba kwikireta infections. Ya ithatu myth ni kugate ria mtu gutumira herbal medicine netethagiria go treat the system netiragia thenenu o mani kwethero ati most of the herbal medicine gutumika ni tethagiria ke relieve symptoms lakini itioraga bacteria ithiria. Kwogu no mtu aiwa atina symptoms lakini bacteria ni kuendelea. Na ria bacteria kaendelea gukara mwiri na no mwekora atikwa symptoms iro na kadire ria mwekora mbakwa akiona treatment. Ya inya ni kwetherwa rira mwekora na discharge rira mwekora akona ena discharge ni infection. Ntwariria kaire tona ti discharge cionthe chiwa na infection. Kwe discharge no ntubwa kwiwa ire ya kawaida kurira yomba kwiwa ire jania no ntubwa pregnancy kana yomba kwanira no ntubwa ria mwekoro pengine arikia kwiwa na gutumira ndawa tofauti cia family planning kana omba kwiwa tu ni no ntubwa lifestyle ya mwekoro demo omba kwigwa ni normal na tirasima iwere infection. Kwa kenda mtu omba kumenya kethira ni normal kana ti normal na burita kuraithwa kenda omba kumenyekana. Ya ithanthatu kuri antu betigagia that ukaya kunywa ndawa itarimwe thenani itichokera kairi no no nywa ndawa thena kathira lakini watuika reinfected kairi kana ukawajwa kairi na sire kanindi dawa. Kwa hiyo to recommenda muno kinya warikia kunywa ndawa na warikia thina yathira kurigiria. Nonto nywa ndawa kathira lakini wendelea kairi na tabia kana ukatuika ndo utumira utina good hygiene utuika thina ndo uchoka kairi. Kintu kiki antu bewa betigetie ikwegwa ati kwendis kore wena disantira sima o trito no wetere mwire ukathiria Rimwe ria mwekura kara na ruko
rimwe mwiri no utetherie kuthiria lakini gachoka kairi ria kare gichokagira kairi na kairi no iwekireta complications muno cia kwigua ni kwa affect njira ya uchiari na mwako kana mtu murume atuika atikumba kugia na mwana later.